rahmetullahi wa barakatuh. Najprije da se zahvalim uzvišenom Allahu i učinim salavate na našeg pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovog najdražeg roba, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji budu slijedili njegov put do sudnjeg dana. Zahvaljujem se svima vama koji ste me pozvali i oni koji su bili sebe da budem večeras ovdje i verujte mi da mi je drago, bez obzira kažem na ovo, još mi je draže što je baš ovako, što je lako je biti i družiti se sa braćom kad je vruće i kad je nego je ovo ono pravo, da malo osjetimo svega zajedno. Ne znam što bih, možda bi najiskrenije bilo prvo da kažem da se zahvalim Allahu dragom što me uputio mene, moju porodicu i učinio mi ono što danas već jesam, učinio me čovjekom nakon tog jednog mojeg lutanja i nazovi kako sam ja to mislio da je to u stvari život bio nekad. Elhamdulillah, pa sam eto danas ovo što jesam, možda kako čujem od onih starijih, i elhamdulillah od onih sa kojima se družim, možda ne svakodnevno, sa hođama bilo gdje da su, evo ovom prilikom ovdje u Skopju sa ova dva ove efendije, sa Talhom i sa Rizanom efendijom, pa onda stvarno ponešto naučiš i shvatiš da je u stvari stvarno samo život ako si u islamu i ako si sa tim imanom za kojim treba da čeznemo i da ga jurimo i danjemo u pravom smislu. A pravi smisao, to zna se, je valah, je samo taj, ako budemo išli pravim putem i putem i stazama koje nam je podario najdraži, najmiljeniji insan koji ikad stvorio, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, smatrao sam da sam živio nekad i mislio sam da je to pravo nešto. Pa sam uputom, elhamdulillah, shvatio da je to stvarno bilo zabavno. I možda je to najlakše uvidjeti kad se negdje vratim pa budem ponovo sa ljudima koji su ostali tamo gdje sam ja bio. Tu se vidi ta najveća razlika. Za koje ja često kažem da bih dao i oko i ruku za neke ljude, smatram da su to dobri ljudi. I ako je mene Allah izvukao iz onog svog zla za kojeg neću da spominjem ovdje u koja sam ja sve, to ne zavređuje pažnju da bi spominjao. Ali bi eto samo da onako spomenem da sam kroz sva najgora zla koja insan može da zloupotrebi i koristi bio. Pa kažem, kad sam ja u svemu tome bio, pa me Allah uputio, zašto ne bi i tog mojeg prijatelja i tog mojeg poznanika ili mojeg rođaka i rodbinu, inša Allah, da nas uputi i učvrsti i sačuva nakon njegove upute od svih deviljacija, svih tih vrsti koje postoje. Jer vallahi je danas je lako skliznuti sa svega ovoga ako se ne budemo držali pravog puta. Kažem, misleći da sam u tom nekom pravom svijetu, sad vidim da nisam. I za mene pravo rješenje bilo to što sam, zahvaljujući elhamdulillah ovakvim cijelima, jer se posjećujemo i mi na Kosovu dolje, u Mitrovici i bilo gdje, i ovamo po Makedoniji, po Crnoj Gori i bilo gdje dodemo Sandžaku i Bosni, čak i po Evropi, po tom svijetu, gdje god odemo, čujemo tih priča i svako ima neku svoju priču. Ja sam našao rješenje, po meni, čuvši neke hudbe po džamijima za vreme džume, čuvši nekakve predavanja, elhamdulillah, toga danas ima na pretek i preko CD-a i preko interneta i preko ne zna više kakvih glasila. Uspio sam da nađem spas u tome što sam shvatio da
ako misliš da budeš u ovome što treba da budemo, je vallahi jedina prava stvar mijenjati sredinu. Ne mora to biti da ti moraš, ako sam ja iz Mitrovice promijenim sredinu i da učinim sad čizmu pa da pogledam negdje, nego možeš pobjeći baci iz one osnove, znači baze, a to je ako sam ja bio u jednoj kafani i ako ja nastavim i krenem činiti namaz, a vallahi biti dalje u tom društvu, ne vidim da ću ja i nisam vidio u tome, jer sam tako i pokušao u stvari da radim, pa je Allah htio da budem jednu noć na jednom ovakvom cijelu, gdje sam čuo od Mula Ekrema jednu riječ, kada je spomenuo da se insan, kada bude Allah htio i kad dođe moment kada se budemo svi ponovo oživljavali, da ćemo se oživljavati onako kako smo i umirali. I onda je on spomenuo, zamisli ono koji sjedi u kafani da umre tako. I to je bilo, eto, za mene dovoljno da sam sjedeći shvatio da ja sad znam da baš posle te sedeće na koje smo bili, znam da ću otići u taj jedan restoran. Ja nisam pio, tad sam, zima je bila koji sad baš januar je mjesec bio, kad je Allah dragi da me spasi od zla. I vidio sebe da, bez obzira što ja pijem raso, ne znam šta sam pio, da više to nije to što meni treba. A još kad mi je padalo pride da ne da Bože mogu i da preselim s ovog svijeta na taj način, to mi je bilo dovoljno da više od sebe ne vidim i kažem i molim one za koje smatram da su dobri ljudi, a u principu ako nisi u islamu i ne možeš biti dobar čovjek. Možemo se lagati, ali vallahi je istina to. Islam je tako rečeni zdravog i normalnog čovjeka. Sad se dičim ovim što jesam, dičim se što mogu da kažem da sam musliman, ne sam bio u pravom smislu, jer nekad sam bio samo imenom, ako se može biti tako musliman, ne znam. Bio sam eto 40 i nešto godina musliman samo imenom i onim svojim porijeklom da mi je i babo bio sa imenom muslimanskim, da mi je majka bila, razumite, jedno i drugo su preselili, Allah da im dženet podari svakom jednom muslimanu. I nama inša Allah pa da nas tamo i ujedini. Ne znam stvarno što bih mogao da vam kažem, a da ne pretjeram, jer ne bih volio da iskoristim mogu u toj svrhe. Možda ako neko ima i neko pitanje, možda bi mi bilo mnogo lakše da kažem. Jer ono što sam imao, eto to je u nekim kratkim crtama, bježat od zla i ljudi dvama i samo ovaj pravi put, to nam je što će nas sutra inša Allah dovesti do one, ja kažem, vize koju tražimo da sutra to bude završnice i taj dženet, za koji su svi najbolji, pa inša Allah i mi budemo njima. Još jednom metod, htio bih vam kažem, hvala vam što ste mi priustili da mogu da kažem nešto, što ste me pozvali da budem večeras ovdje. Pošto je napomenuo sad moj dva taka da je možda lijepo bilo da ja jednu hierarhiju, ja sam sad inače spremio taj jedan program, ako Bog da gledam da nađem malo jačih ljudi, mislim financijski koji bi možda podržao taj projekat da to što prije izađe. Ja sam došao do onog gdje sad treba samo da se štampa, a ono sam sve ostalo izvukao uz pomoć isto braće. Neko mi je platio studije, neko mi je plaćao sjedenje i spavanje tamo tih 10-15 dana dok sam radio pa snimanje. Sad sam alhamdulillah to sad priveo sve do eto napravio sam čak i jednu malo onako sam improvizaciju kako bi to trebalo da izgleda taj jedan album koji ima 9 ilahije, u stvari bit će 10, zato što ću jednu kao bonus onako mislim da sam bio dužan prema
izvjesnim ljudima koji su me podržali u svemu ovome kad mi je bilo najteže, a oni su se na ratištu, eto, dok sam se ja provodio, oni su se borili. I onda sam čuo puno njih da su, eto, često znali da ih pogodi kada čuju jednu nazovi u Bosni, tad je i sad je kažu pjesmu Meira na tabutu. A ja sam ubeđen da je u to stvari po nekoj bazi ilahija koju su vremenom ljudi zloupotrebili uz muziku je pretvorili u pjesmu. Ona nije izgubila sigurno na svemu tome, ja sam si je ponovo vratio i uz malo doradu i korekturu teksta, uz normalno savete svih imama koje znam, gledao da to privedem onako kako valja. Kažem, bit će i djece, ima tu raznih tema, posvetio sam između ostalog, jedna se zove Dova, druga se zove Hadž, jednu sam posvetio majici, jednu sam posvetio kada mi se ćerka uputila. U stvari, to je bio povod da ne bude da sam samo njoj, nego svim našim sestrama, našim majkama i ženama, našim, jer znam kakav je to bio moment da se tome svako obraduje u porodici kada se desi nešto tako, a meni je to bilo, ako već nemam roditelja, gledao sam da iskoristim, da bar na taj način, da vidim da izvedem i dođem do onog hadisa da ako izvedeš 3 pa 2, pitali su redom na kraju, pošto ja imam 2 šerke, gledam da to uz Allahovu pomoć bude onako kako treba, pa kada se ta mađa pokrila, koja je najprije bila protiv toga da ja budem ovo što danas jesam, a eto danas ja Allahom voljom ona, inša Allah, ja kažem mu'min, i tako sam nazvao Jahiju. Kažem, ima svega pomalo, jedno je posvećio namazu. Sad, ako bih, ja sam ovdje da možda vraću da ponesemo da mi to čujemo ako pustimo na laptop ili nešto, ali ako hoćete, ja mogu, na primjer, da jednu onako ovdje što bi rekli nasuho, kako ono kažu, live. Bez muzike. Da, nema, kod njega nema. Šta je lijepo biti jedni muslimani. To je tema, ta muminka. Nema, ovdje nemam tekstova. Ja ne učim ništa na pamet. Ja sam ti od zadnjih malo koji su... Ja znam na pamet. Dobar. A za meni da će ovo je dobro, ovo mi pokazati. Dobro, ja ću, na primjer, evo da jednu, opet nije važno da će biti strofa, 2, nije dola. Dovu, jel? Evo, neka bude dola. Ja nemam kome drugom da se molim i nemam kome drugom da se nadam, jer samo tebi, gospodaru svega, hvala pripada. Ja nemam kome drugom da se molim i nemam kome drugom da se nadam, jer samo tebi, gospodaru svega, hvala pripada. Gospodaru svjetova, uputi oca mog, nek shvati dok nije kasno. Samo malo prisetim. Ne moraš ništa da kažeš, oči tvoje govore, pokrila si tijelo svoje, to je za te najbolje. Pokrila si tijelo svoje, to je da te najbolje. Molim te, kćeri, ne dozvoli
da šeitan s tobom igru stvara, nek s njim se druže nevjernici, i nek su prokleti do sudnjeg dana, nek s njim se druže nevjernici, i nek su prokleti do sudnjeg dana. Eto, Alhamdulillah. Allah nas obradovao. Amin. Mogu da vam odmah kažem, bujrujte kad god vas nešto nanese, da pređete granu, kako su, budite musafiri kod mene i kod moje braće. Otvorena granica gore. I tamo ćemo otvoriti. Evo, Gdje se gradi? Kod Idrisa. Ima put. Imamo Idrisa tamo i tamo. Allah vas obradovao svakim dobrom i inša Allah nas ovako da ovu skupinu i u dženet. Amin. Hvala ti, srce, hvala ti, znači nagradilo ko Bog da pa dođite u toplo vrijeme, znaš.